Taip, ir mes jūsų klausom. М, ам, Aš Я norėčiau хотела pradėti начать savo рассказ pasakojimą а, с nuo, 2019 года. 2019 metų. На все какое? Viskas, 2018 būtent mano gyvenime prasidėjo nuo to periodo. Я просто 2 Aš, сентября aš шла в tiesiog магазин, 2 rugsėjo там ėjau купила коряку į в parduotuvę, асфальте и упала и užkliuvau поломала две ir ноги. nukritau ir susilaužiau 2 kojas. Ну, Ir po И to потом у меня процесс восстановления был, procesas у меня buvo были 2 операции. Я atsistatymo поломала 2 ноги, и operacija еще buvo. Aš, kai susilaužiau 2 kojas, dar ir, ir, на руку. ir dar petį susilaužiau, bekrisdama. Вот. Vieną kartą nukritau, o susilaužiau 3 У меня dalis. было 2 O операции paskiau на buvo 2 колени. operacijos, operavo kelius. Ну, был Ir период buvo periodas реабилитации, reabilitacijos. я Ir уже aš pradėjau начала vaikščioti. ходить, и Ir po to потом gavosi tokia такая situacija ситуация на gatvėje. улице. Ко мне подошел, я ходила с этими вот Aš палками, я vaikščiau su tom уходила в lasdomis, реабилитацию, reabilitacija ir prie manęs prieėjo на улице, ко мне gatvėje подошел vyriškis ir мужчина и sako, говорит, jūs, вы знаете, вы, говорит, ходите очень как-то jūs так kažkaip vaikščiot тяжело. labai У sunkiai. меня, говорит, Pas есть, mane yra говорит, toks такой žmogus, уход, kuris galėtų jums padėti. ну, чтобы Taip, вы kad jūs, kad быстрее greičiau ходили, atsistatytumėt, ну, kad как-то ходить galėtumėt начали красиво. vaikščioti. Но вот, Я я sutikau согласилась, и, короче, ко мне в ir дом kas pas пришла mane į namus atėjo graži красивая moteris. женщина. Tai mes Мы susipažinome познакомились с моим su mano reabilitologu. Впоследствии это оказалось, что это его бывшая жена. Pasiekmė tai pasirodė, kad čia yra jo žmona, bet jie buvo išsiskyrę. Вот. И вот Ir меня mane так nupirko, тронуло, kaip что jinai, когда мы kaip, первый раз kai mes pirmą kartą встретились, susitikome, сказала, jinai ну, pasakė, ну, через o, полгода jau ты už pusę начнешь metų tu летать. galėsi skraidyti. Вот как. И я не знаю, как-то Ir я очень aš ją сильно kažkaip поверила. labai stipriai patikėjau Вот как. И, ну, ir и мы mes pradėjome начали dirbti. работать. С 2019 года, Nuo 2019 metų, потом paskui 2020 году, 2020 metais представляете, aš я vėl опять nukritau упала и ir поломала vėl 2 колена. susilaužiau 2 kelius. Мгм. O kaip А jos как ее vardas? имя? Jo Его имя, vardas, ее jos имя. vardas. Это Svetlana, Светлана o Остаповна vyras Радевич. Radevičius. Вот. Мгм. И Ir vėl, опять была vėl iš naujo buvo реабилитация. reabilitacija. У нее, ну, она так Jinai себя save taip позиционировала, pozicionavo, что она kad такая, jinai tokia как сказать, очень labai такая, kieta, labai потому что daug знающее тело viską человека. supranta apie kūną Она žmogaus. говорила, Jinai что sakė, kad jinai наше mūsų тело, kūnas, ну, так абсолютно kad mūsų kūnas absoliučiai nepažįstama struktūra, kuri gali может labai daug многое. И ir, причем делать ir daryti tokios, ну, делать то, daryti что, tai, kas, ну, то, что совершать такие вещи, tokius которые daiktus, мы абсолютно kurie не mes, знаем, которые наука kurie признает, medicina но на nepripažįsta, самом bet tai деле iš это tikrųjų tai yra. вот как. Reikia Надо сказать, pripažinti, kad что она действительно человек toks, jinai такой, toks nepaprastas то, žmogus. что она говорила очень, что ну вот Jinai все sakė, kad возможно, viskas все įmanoma, это возможно. ką tik tai tu nori. Она человек, Yra знающий тело, žmogus, kuris žino kūną. знающий, Ну ладно, о ней вообще Nu, мы сейчас gerai, назовите свою mes дату apie ją рождения, пожалуйста. mažiau kalbėsime. Pasakykit savo gimimo 24 metus. июня 24 1971 2 Мгм. 91. Вот, И потом, она брала Jinai ėmė деньги за pinigus už tai, это или просто ar tiesiog помогала padėdavo вам? jai, Что, а расплата ko ваша jūs чем была? jai atsiskaitydavot. расплата была такая, что она Atsiskaitimas būdavo сказала, toks, что ты со мной jinai sakė, kad tu рассчитаешься su manimi atsiskaitysi tada, тогда, когда kai, получишь вот kai то, что, gausi ну, то, tai, что ko ты nori. хочешь. Вот. Aš Я pasakiau все gerai. запишу. При Prie to этом все visa reabilitacija, реабилитация, она jinai ездила ко мне važinėdavo pas mane į домой. namus. Вот как. И ездила ко мне домой. Ну, Tai это я jos
И я с ней Ir рассчитывалась. važiuodavo pas mane į namus ir Вот и atsiskaitydavau. Aš turėjau kailines, turėjau auksinės sagės, как бы денег у меня, auskarus. ну вот для того, чтобы O, как Нет, так бы вы o же tai, kad jūs сказали, sakėte, kad что вы jūs будете atsiskaitinėsite разумно, потому что вы po to, расплатитесь, когда kaip получите то, rezultatas что bus. хотите. Вы O уже ką jūs получили gavot то, tą, ką что norėjot, хотели? tą rezultatą? Ne? нет. Но Bet. Но Tai kodėl зачем atidavinėjat? отдавали? человек едет Žmogus на važinėja работу, pas mane į Ну и namus, что? bet Условия. sutartis taigi buvo, приезжает на atvažiuoja su такси, taksi. там, ну, мне как-то, во-первых, я очень Aš боялась labai, того, что aš я bijojau приду labai, в kad jinai mane ves. вот, Понятно. O Анечка, а kas что в vaikystė детстве nebuvo? было? Что за те не толкай тоже? Kas ага, per я, įvykiai. знаете, что я просто не рассказала, еще Aš, не рассказала, что и ir вот aš совсем dabar недавно, nepapasakau, aš если я вам labai писала, visai nesenai, совсем aš, недавно я aš, опять aš поломала vėl dabar ногу, ne per упала, seniausiai nukritau ir и vėl причем, знаете, sulaužiau, я не падаю, я не sulaužiau падаю, dvi kojas, не aš, выскакиваю, aš знаете, nekrintu. выскакиваю, там прыгаю, там, или Ar, просто ar, как-то ar kažkur tai переворачиваюсь, kažkaip и tai дальше иду. kažkas vyksta, aš Я paprasčiausiai einu первый раз ir упала, но это nukrintu было как-то kaip обоснованно, я там на какой-то ant коряге kažkokio, упала, вот ant наконец-то. kažkokio, Второй раз я упала, ant вы kažkokios знаете, она мне lygios что-то vietos говорила. nukritau. Jinai vis Ну, sakė, kad aš, tu gali ходить, vaikščioti, tu gali vaikščioti, tu И gali. я Ir aš ходила на vaikščiojau каблуках. Вот, su а вот она меня lasdomis. поставила со своими Jis, этими экспериментами, поставила jis меня su на savo каблуки. tais eksperimentais И я pastatė просто, ant у меня был tų lasdų. предмет, Ir man который мне buvo нужен, ну вот поток шаг до reikalingas меня, и я хотела дотянуться и взять vienas, этот предмет. Я просто встала, vienas встала, įrankis, я ant не знаю, kurio как это произошло, я atsistojau просто вот сразу ir обвалилась. ant Ну, kurio pasikėliau ir iškart nukritau. А вы проверяли O jūs вот на tikrinot предмет, как на остеопороз. pas osteopatą ar vaikščiot? На остеопороз. Вот после Po to, этого, kai как я упала, я проверялась на aš остеопороз. vaikščiau, Мне сказали, padarė сделали снимок и сказали, что у nuotrauką меня ir man остеопороз pasakė, kad čia pas mane в osteoporozė начальной стадии. Ну, вот pradinėje stadijoje. диагноз Diagnozė buvo это tokia, как начальная стадия остеопороза. kaip pradinė osteoporozės stadija. Но это не Bet, повод того, что кости bet tai так ne легко priežastis to, Да, kad да. kaulai taip lengvai lūžta. И вот Ir третий trečią раз kartą я упала aš 25 nukritau 25 я стояла на rugpjūčio. кухне. Aš И stovėjau, просто вот stovėjau, Резко stovėjau повернулась, virtuvėje, и aš опять поломала, greitai pasisukau ну, вот ir, одну треть ir, кости ir vėl двери. susilaužiau, Опять мне сделали операцию, поставили железки, vėl ноги, susilaužiau ноги. šonko И отправили домой. kaulus, kojos. Я месяц Aš vėl лежала в mėnesį больнице, pragulėjau прописана, ligoninėje. сейчас еще сказали, Ну, ligoninėje. а вы уже Ar jūs dabar jau начали dabar ходить pradėjot до этого vaikščioti? ножками? Я Aš ходила на vaikščiau su Я lasdomis. вообще с Lasdomis. 2019 Aš nuo года ни разу не 2019 ходила. metų Ну, aš вот когда в период первой niekad реабилитации, nevaikščiau когда сама только ходила, вот так. А после normaliai. того, как я O po to, kai su Sieta susipažinau, с Светланой Остаповной связалась, у меня aš kaip su ja susidėjau, я aš ни daugiau разу не niekad ходила pati сама. ir nevaikščiau. Я А ходила что, только по дому. что O было kas до buvo iki 19 19 metų, года? galit, Может, с кем-то gal su знакомство kažkuo или susipažinę куда-то buvot, ar dar в kažkaip. какое-то Ar į сообщество kažkokią вступила, в bendruomenę, ar какую-то kažkokią или Gregorą что там prisijungėte. произошло? Aš, Ну, мне очень всегда, вот каких бы я ни aš kokiose была, situacijoje nebuvau, мне всегда было интересно я. visada buvo man įdomu, kas aš esu. Понятно. Что я? И я всегда Ir aš искала ieškojau пути, tos kelius. ну, я сказала пути. Aš pasakiau Мне kelius. всегда это было интересно. Aš и я man tai всегда visada buvo всеми įdomu ir находила. man buvo, Я aš ieškojau atsakymą. занималась ТИР. Это дальнейшее Aš энергетическое energetiniu развитие. У нас в Минске это vystimusi клуб. užsiminėjau. А потом, Narbekovo, pas Narbekovo kreipiausi. потом я Paskiau aš Reikijų užsiminėjau. вот. Мгм. К христианскому эгрегору я отношусь очень уважительно. Ну, в каком плане? Krikščionišką Gregorą aš Через labai него esu jam dėkinga. Aš per ją atėjo, būtent per tą Gregorą atėjo man susipažinimas su kitom praktikom. Какие-то Kažkokie посвящения, pašventimai, занятия, может, kažkokie магическими maginiais, обрядами были? maginiai kokie kažkokie
buvot susidomėjusi. Ne, aš Но buvau, рейки сама лечила aš кого-то, susidomėjęs да, buvau rimtai или reiki это уже на потоке ir было? А с кем užsiminėjau, особенно так o ярко в памяти ar jūs осталось? pati Что за пациент? gydėte reiki, ar Пациент, kažkokie pacientai, моя ar мастер, моя kas, мастер, o mano meistras ну вот, pats, вот. mes labai artimai su ja susidraugavom. И, ну, Ir, Вот как только ir вы kaip tik начали об apie этом ją. говорить, моя Ir мастер, kaip tik tai сама pradėjau мастер, sakyti apie mano viskas, aš meistras prisijungiau, ir viskas internetas интернет užstrigo. стал да, Aš неустойчивый, я не neišgirdau, услышала. kas ten Что per за meistras. мастер? мастер Пряхина Елена Николаевна. Nikolaevna. Мгм. Ну, вот как. Она Jinai, близкая подруга Балановская jinai, Елена. Балановская Елена это jinai вообще artima draugė Наталья. Это kitos начальник moters, Рейки, kuri yra призвал reikia Россию. atvežė į И Rusiją. вот Ir ką, Елена, Irena, что, kas, какие у вас kaip su ta отношения Irena, с kokie ней? santykiai. Были Buvo хорошие, geri, дружеские. draugiški Ну, santykiai. Mes kaip как draugės вот, ну, buvome. были. Вот. Мы лечили Mes друг gydėme vieną друга. kitą. И Ir много она такой jinai toks мастер, meistras, kuris, который, ну вот именно kuri женат gyvena женой, tik tai išreikia. у нее было Pas ją очень labai много buvo влюбленных. А что daug же, Анечка, norinčių. вот с вами O kas, произошло, и Ania, она su вам jūsų как-то помогала įvyko? вот Ar jums после 19 padėjo kažką po 19 metų? Да. Taip, Она меня очень jinai mane поддерживала. labai morališkai palaikė, bet Но aš po я to, потом просто, kada, когда начала ir kada sutikau jūs я internete, начала, aš pradėjau, ну вот, мне так это man близко taip viskas pasidarė artima, вот tas это просветление. prašvietimas, И вот, ну, какое-то такое ir toks сознание, supratimas что atėjo, я aš, Я хочу kad уйти atėjo supratimas, kad отсюда. aš nenoriu to užsiiminėti, aš noriu išeiti iš viso to. И я, ну, я просто сказала, что я больше Ir рейки paprasčiausiai не pasakiau, буду. kad А вот у вас aš там reikia эти daugiau посвящения neužsiiminėjau. проходят O как kaip, ta, клятва kaip pas какая-то, jūs ten как vyksta pašventimas, что kaip такое kažkokie įžadai, посвящение? Это как? Вы что в свою от kas себя jūs nuo savęs ką проговариваете? sakote, kažkaip pasirašote. Нет, нет Nėra никаких niekokios клятв, nei ничего. pasižadėjimo, labai tokia malonė, energetinė aplinka. Gerai, Хорошо. Так вот, tai в vaikystėje, детстве kas su что с mama, su мамой, с tėvu buvo, папой, С мамой, с особенно с папой. женской энергией, ypač что kas su там moteriška было? energija, kas ten buvo. Моя Mano mama, мама 83 mano mama года, 83, мой верный Санчо Панчо. mano Сейчас. ištikimas Sančia Pančia ir dabar. O jūs А вы замужем? ištekėjusi? Да, я была Taip, aš замужем с 18 buvau лет. ištekėjusi nuo 18 metų. В 2020 году Man муж умер. Но я 20 родилась, metų, когда у меня появился ребенок. 20 metais mano vyras numirė, bet aš išsiskyriau, kai mano vaikui buvo Поддерживала 2 вместе были metai. и бас. Ir Ну, и jis visada palaiko mano А папа ваш? pradėjimuose. O mama ir tėtis kartu gyvena, kartu gyvena su tėvu, mama 83, o tėvo 86 metų. Dabar gyvena kartu. в детстве, про детство свое могу сказать, что я Vaikystėje aš была buvau такой toks шустрый vaikas, ребенок, judrus, который kuris daug rūpesčių чтобы меня как-то tėvams наказывали. teikdavo, bet niekad mane nebausdavo. Ну, сильно всегда. Jie visada mane mylėjo, Ну, что я kad aš laisva. свободна, меня O А jūs вы viena? одна, да? Taip. Братья, Нет. сестры? У Ne, меня pas еще mane yra есть dar брат. brolis. Он меня Jis младше. už mane Ну, jaunesnis то negu есть ревность небольшая была, да? metais, Да. metais už mane Вы jaunesnis. знаете, что Ar я buvo не toks, знаю, у меня koks такого požiūris не buvo было, но, может быть, это su гораздо broliu? виднее. Моя Mano мама говорит, что brolis я, когда брат вместе с ней, buvo, и мне был jam kai buvo metas, kaip jį parvežė mano mama ir aš norėjau labai žiūrėdavau į savo brolį kaip į lėlę. Aš jam pavydėjau. Так, хорошо. Что еще? Tai То есть yra, вы jūs сейчас dabar не замужем, neištekėjusi, не jūs разводитесь, да, я išsiskyrusi. поняла. Живете с Я мамой. сейчас вообще, Aš, я даже не знаю, как... aš netgi nežinau, kas я yra, сейчас вообще во всех отношениях kas просто, я santykis, даже не знаю,
знаю, я какой-то Aš вакуум, kažkokiam vakuume, который, ну, объяснить вот aš это tikrai что-то. negaliu paaiškinti, kas čia su manim vyksta. Suprantama. Marina, ar Марин, turi есть klausimų? вопросы? Ne, У ne. меня есть сын, Влад. Ir pas mane yra sūnus Vladas. Taip. А что-то O еще kaip по физическому плану fiziniam надо plane dar kažką reikia посмотреть? pažiūrėti? Вы знаете, я Aš, когда žinote, занималась kai aš reikia užsiminėjau, тренингами, aš я всегда buvau была sveika, здорова. Мне казалось, aš что galvojau, у kad меня daug силы, energijos, энергии. Я так jėgų, э, aš buvau была laiminga счастлива в tuo этот periodu. период. Ну, Vat настолько būtent, сильно. kad ypatingai. Я Aš tiesiog просто skraidau, знала, skraidžiau, как-то. У pas меня mane все viskas получалось. gaudavosi. Ну и Ir все-таки вы vis tik обратили jūs внимание atkreipėte на тему į осветления, temą где есть что-то ваше, prašvietimo Да. что вы решили ir что-то jūs свое supratot, kad раскрыть, čia yra и тут kažkas пошел jūsų процесс ir jūs пространства. nusprendėte tai atskleisti ir iš erdvės pradėjo eiti iš aplinkos И я все равно, trukdžiai. знаете, Ir aš vis tiek но меня вот vidinė какая ir mano vidinė именно trauka buvo вот būtent к pas вам, jūsų. вот, и по поводу вот Ir всех dėl viso вот, kito может быть, финансовой нестабильности, finansiškai aš ne visada galėjau tos вот эти sau leisti, bet все visos tos streamai, мне man visada norėjosi вот как-то вот kažkaip iš vidaus Мгм. viską желание, которое я хотела, stiprinti, ну, šviesti. Aš norėjau tai это daryti делать, su didelė noru, вот. Я, если можно, norėjau visada daryti su didelė meilė. Aš norėjau dar prašviesti mano mamą. который находится всегда в моем Nes tas žmogus, kuris randasi mano laukia, kaip jos vardas? Valentina. Мгм. O kaip Как tėvo зовут? vardas? отца O tėvo vardas Vladimiras. Na gerai, Давайте pradėkime. начнем. Я Aš хотела norėjau dar еще сказать, pradėti, просто я сейчас, dar последнее время, paskutinį laiką aš dar gyvenu вот с ними, kartu su jais už jų pinigus. я даже просто не живу. Aš tiesiog. Ну, понятно. Давайте Tai gerai, tada начнем. pradėkim. Микрофон сейчас накину. Išjungim mikrofoną, aš užsidėsiu pledą Посмотрим. ir pažiūrėk lauką, kaip atrodo. Что там, как ты Kaip tu matai lauką? видишь? Я вижу, Aš matau, как kaip она jinai стоит mato на ant своих savo ногах, kojų, руки rankas в į šonus стороны. ir И вот за запястье ее ją pririšo, привязали kaip pririšo веревками rankomis и за ir ноги привязали už kojų веревками. pririšo virvėmis. Ir И она jinai как такое, как будто e, распяли, но kaip только kad вот веревками nukryžiavo, bet tik tai tiek, kad завязали с iš всех visų сторон, pusių даже за virvėmis шею. pririšo, netgi už kaklo. И Ir сама pati Аня, Aня, что, какое желание, эмоции kokią emociją, испытывает. kokią norą pareiškia. Она хочет Jinai nori освободиться, išsilaisvinti, но bet jai ей baisu. страшно. Мгм. А что есть O в kas тебе yra pas tave, то, tai что ты хочешь tas, освободить? ką tu nori Мы сейчас išlaisvinti. видим твой Mes matome персонаж. dabar tavo personažą. O А kas кто tu? ты? Jinai rodo Показывает savo свою energiją, энергию. Причем даже netgi ее jos energiją. энергия, она Jinai находится в randasi какой-то kažkokioje kolboje. колбе, в каком-то таком, ну вот как ваза Kaip vazoje перевернутая, вот такое perverstoje. вот, закрытая, Uždaryta, запрятанная даже от нее самой. Ну ты сейчас netgi nuo jos увидел pačios. свою энергию, Dabar tu никуда она pamatėjai тянется, savo energiją, почувствуй ее tu внутри. niekur neprapuolė, Есть энергия, dabar что pajusk ją ir имеет įveikė ją. какие-то Yra, фигуры, yra грани, viskas это yra все figūros, проходящее. kažkokie ribotuvai, tai yra čia viskas praeinama. Есть Yra возможность, желание
вернуться yra в эту galimybė, ar yra noras grįžti į tą savo energiją. Да, Taip jinai она nori хочет grįžti į savo energiją. вернуться в нее. Ты и не Tu выходи ir из nebuvai нее. iš jos išėjusi. Просто были Paprasčiausiai этой энергией. susprogta energija, prašviesta energija. Такой интересный Toks įdomus процесс procesas происходит. vyksta. Она Jinai как будто kaip kad начинает pradeda дышать kvėpuoti животом, pilvu оттуда ir начинает iš ten раскрываться ее pradeda энергия. plėstis jos energija. И Ir она jinai как kaip, бы погружается kaip ir внутрь в kaip себя, į save į берет эту vidurį вазу, pasineria. Jinai išima šitą начинает эту vazą ir энергию pradeda tą energiją, как-то так tą energiją вытягивать, plėsti, расширять, traukti, ištraukti, вкручивать. išsukti. Toks Такое įspūdis, ощущение, kad как будто она jinai, сейчас kad jinai kad парит над skraidytų virš землей. žemės. Tokia Такое būsena. состояние какого-то Toks невесомости, легкости. nesvarumo ir lengvumo būsena. Вот. А сейчас, если проявить персонажа Аню, O dabar jeigu apreikšti Koks personažą jis Aną, vyks? kaip viskas vyks. Ну, Tai вот tos эти virvės. веревки. ну, давайте проявим O dabar того, apreikškim tą, kuris aprišo ją virvėmis, kuris prisegė ją, pririšo. что за Kas per vienas? Kas per персонаж personažas, o kas per это что? energiją? Tu Ты kas? кто? Jinai Она rodo показывает dabar сейчас какое-то странное существо, kažkokią похожее keistą на būtybę слона, panašiai į dramblį, только tik tai оно jinai sėdi сидит, и у него ir pas jį много-много daug лап, letinų. какой-то Kažkoks даже ne не божество, dievybė, o какой-то kažkokia вот такой energetinis энергетический energetinis сгусток в виде такой laukas, сущности. kažkokios būdybės Все правильно, кто-то pavydalu. создал еще Viskas teisingas, чуть-чуть. teisingai. Kažkas dar vieną Что baidyklę она нам скажет? padarė. Ir ką jinai pasakys tą baidyklę. Оно себя Jinai ведет save veda kaip karalius. царь. Jinai, Оно приказывает jinai поклоняться. liepia lenktis jai. Tai yra, То есть, а если o этого jeigu не to сделать, nepadaryti, то тебе jeigu поклоняться не будет, то to что будет? nepadaryti ir niekas to nesilenks, kas tada bus? Kada Да, он jisai bando пытается вот эти создавать эти веревки, канаты и распускать везде, bando везде, visur, везде, прям в į поле kiekvieną lauką, каждом. į tos virves, Ты- tos ты kanatos Обманывая, įdėti. захватываешь Vadinasi, чужую tu энергию, и на этой ėmė энергии svetimą начинаешь energiją ir ant tos energijos ir su tą energiją закрывать uždarinėji tuos, кого воровал. su tą savo energiją, su tą voktą energiją tu uždarai tuos, kuriuos apvagė. Tu niekas. O jinai Оно save считает, что skaito, каждый, кому он prie kurio прикоснулся jisai и prisilietė, что это как его раб prie kurio jisai теперь. prisilietė, tai čia yra jo vergas. Ну, ты ко мне тоже сцеплялся, на что-то Tu prie не manęs irgi зацепился. bandai prisiliesti, bet kažkaip neusikabinai. Buvogi toks. Jisai sako, Говорит, очень сложно цепляться jisai sako, labai тому, sunku prisikabinti prie to, кто kuris выше virš to, Кто kuris žino знает себя, save. так вот Taip, Аня тоже знает себя. tai В Anja любой irgi žino момент save. у каждого Ir bet есть kokiam право вернуться в свою momentu kiekvienas turi энергию. teisę grįžti į savo energiją. И Ir ты tu нарушаешь канон pažeidi мироздания. Ты ставишь kūrinijos запреты tvarką. естеству. Tu На этом naudojasi основании ты сейчас будешь svetimą energiją. Tu выставлять dabar в пространство tuo, информацию. dėl to tu būsi dabar tu būsi Сейчас снимаем все išstatytas į ограничения, lauką, kuriame tu выставляем viską на būsi обзор всех, paimta кто iš tavęs visos задает tos себе energijos. вопросы. А кто я? А что есть мое солнышко? Tie, kurie klausia, kas aš esu, kas yra mano saulė, kas yra mano Что valia, происходит? kas pas Aną vyksta.
Но сейчас он Jisai dabar рассказывает atneša tas тебе, virves, atiduoda отдает jam ему ir mato истинного daug Бога, aplinkui tokių pačių свечку, šviesuliukų, которая тоже kurie развязывает atneša тебе. šitas virves. И вот в Ir этих šitose virvėse веревках yra есть ne kas даже kitas kaip двойное, tavo как твоя energija. энергия. Силы, Sveikata, здоровье и прочее. sveikata, stiprumas. Забери себя из этих Paimk веревок. save iš šitų virvių. Но она только Jinai не... tik, Вот когда она как бы in- направляет к jinai kaip, нему, ты таким kaip каким-то nukreipia pas juos шариком, į jį su то kažkokio из этого rutuliuko. шарика выходит Jinai маленькие такие iš tų светлячки rutuliuko išeina tokie и šviesuliukai ir возвращаются к ней. grįžta pas ją. И там Ir tiesiog встраиваются įstato į jo в поле lauką, į ее į jos тела, kūną, в į ее jų nervo нервную sistemą. систему. Ну вот, а в этого слона O можно šitą dramblį вернуть galima, переломы, tam drambliui galima gražinti visus, visas nelaimės, visas lūžinėjimas kojų, сейчас visas проявится apgaulė. вспышка Ir dabar galbūt apsireikšti ir Elena, ir Svetlana, Светлана, ir kiti dalyviai šito veiksmo. действия. Ну, Jinai пока apsireiškia играет visus, всех. jinai apreiškia visus. Кто Kas вам дал jums davė право teisę запрещать uždrausti сознанию человека, žmogui, сознанию проявлять свою žmogaus sąmonėj apreikšti savo valią? Jie skaito, Считает, kad что jinai она недостаточно какая-то ne visiškai просветленная, nušvitusi, чтобы свой выбор kad вообще savo как-то pasirinkimą могла предъявить pareikšti ему. pasauliui. Вот что еще Kas dar pas juos, в их поле kas присутствует? jų laukia, Что она им kas дала? Anos laukia dar randasi pas juos, ką jinai atidavė jiems. Она Jinai всё viską jiems отдала, atidavė. даже Ir свой savo магазин, vystimąsi, даже жизнь netgi savo свою gyvenimą, свободную, savo легкую, laisvą, свою savo самореализацию. savirealizaciją. Взамен на что? А что O за kas сделка buvo была per, o kas между buvo per, слоном? Посвящение взамен на что? už ką, tas man į kainą išmainė, kainą turėjo gauti. Взамен на то, Turėjo что gauti, она должна была быть jinai turėjo būti kažkokia какой-то išrinktaja, что ли. А o они, jie, в свою очередь, что должны были выполнять ее o jie требования? savo ruožtu, ką turėjo iš jos gauti, Помогать ей, turėjo принимать padėti ее. jai priimti. А A kur где-то tai прописано, parašyta, что kad она jinai pilnai, полностью закрывает kad свой jinai путь pilnai uždaro развития, savo, то есть sa- самостоятельное savo, развитие, жизнь savo под vystimąsi. запретом. Что-то такое есть? O buvo taip, kad jinai turėjo visą tai uždaryti ir nesivystyti. С ее стороны она об этом не знает, а с их Iš стороны jos да. pusės jinai Они это четко jinai знают, что nežinojo, bet если они попадают в поле o iš jo такого pusės jie человека, они tiksliai сразу žinojo, же nes забирают. jeigu jie patenka į Вот tokio сейчас žmogaus lauką, jie viską им paima, задаем вопрос. visą kas gero. Предъявите Ir, тот момент, когда вы ir озвучили dabar, эту dabar kaip jūs информацию pateikite tą Ане. informaciją, Anei, dabar galim visą tai pateikti. Не Jie озвучили. nieko nesakė, kad taip bus. Зачем же? Вот. Vadinasi, apgaulė, Нарушение vadinasi, канонов tai yra pažeidimas мироздания. И вот сейчас Аня на основании visatos этого как dėsnių. проявляет себя? Вот Ir в tada тот Ane kaip момент save пойдем, где была apreiškia сделка. ir einam į tą И momentą, kaip эта строка einam į tą сейчас momentą, kai тебе принимает
pradžia viso to proceso, ar tu priimi, ar nepriimi, ir ar tu pasiruošęs atiduoti visą savo gyvenimą, visą savo energiją tam drambliui su daugybė rankų. Ir tave ves, ir tau rodys, ir tau naudosis tavim. Ar turi jie savo energiją tam, ar jie naudosi svetimą energiją. Jinai dabar, jinai mato, kaip jie prie visų kabinasi. Ir su virves, su kabliukais ir kankina žmonės. Iš pradžių duoda tokią viltį, tokia būsena, kad tu gali viską, o paskui viską paima. Dar daugiau paima. Tai yra iš tos serijos, kaip yra išorinės jėgos, kažkokios žemesnės ar aukštesnės. Ir tu savo dėmesį perjungi į aukštesnę būseną. Ir tai čia yra kvantinis įstatymas. Ar yra ta baimė pas ją? Tai ta baimė kaip tokia, kaip skraidanti, kaip šikšnosparnis. Jinai dabar gali ją ištraukti. Ir kažkokia tai pagarba jiems. Kaip kad jie kažką tai gali, o jinai nieko negali. Nu tai vat, tai vat yra žavėjimasis, bet pamiršus save, mindint save. Dabar jinai ištraukia tą šikšnosparnį, atveria savo vidinį potencialą ir dabar galima išeiti iš to egregoro apgavystės, saldaus, paima. Ir visas tas egregoras su jo atstovais tiesiog susprogdina savo laukį. Ir tą dramblį. Ir einam per visus einam į tą viršplanetinę struktūrą, kur jie susikūrė. Tai kaip rezervuarai pripildytai svetimos energijos, per kurios surenkama, tai kaip maždaug pirk parduok. Jinai dabar rodo juos kaip tokios didelis pilkas cisternos. Ir visur, ir viską užpila šviesa ir susprogdina. O tie kontraktai, kurie jie padaugino, ištiražavo, kur jinai sutiko atiduoti save, savo gyvenimą, savo sveikatą, savo pilnumą, irgi galima neutralizuoti, anuliuoti, netgi kūne jie surašyti. Jie rodo, kaip jinai tokias mažukas ryšuliukas ir jinai juos visus. Visur. Ir tai, ką Aня norėjo prisiminti, įveikti į savo struktūrą. Jie kaip blokuoja šitą išėjimą. Rodos savo struktūrą. Labai graži, didelė, graži žvaigždė. Labai tokia aktyvi, stipri, galinga. Ir visą tą energiją ten, kvantinėje erdvėje, jos yra. O čia viduje kūne viskas buvo uždaryta. Kaip ekranais, tokiais kaip ekranais, hologramomis uždaryta.
Чтобы вообще забыла, kad что jinai есть такая visiškai энергия. pamirštų, kad pas ją yra tokia energija. Сейчас она эти Dabar jinai экраны tos ekranus пробивает pramuša и выстраивает ir padaro взаимосвязь со своей энергией. ryšį su savo energija pradinė. Да, сильный Stipras toks srautas eina. Taip, dabar Сейчас kažkokia senutė atėjo ir stovi. стоит и вяжет. Stovi ir mezga. Ты ее видишь с самого начала, что за Mes женская matome энергия, ją такая магическая, nuo pačios pradžios, kažkokia maginė energija. информация, что Nu, atidėniam tą informaciją. Kas tai? Она Jinai прямо tiesiog ima берет судьбу likimą Anos. Анны, в Į, нитку paverčia превращает. į siūlus ir per tos su Привязывает. tais siūlais mezga. И причем Ir jinai она sujungia соединяет dar между kažkokius черным, juodus, žalius, pilkus siūlus. Kažkokia tai мгновение. panašiai į raganą. А Аня ее знает, что она говорит. Ana ją žino, ką jinai sako? Ana Аня ją знала žinojo когда-то senai. давно, когда вот Kai buvo dar молодая, ну, лет jauna, 18, buvo 19 18-19 metų. была, Ta эту старушку, ta очень такая seną moterį. колючая Aš взгляд, labai, такая tokia маленького labai роста, pikto седая. Она уже вышла из veido, тела, но до сих пор в поле labai nemaloni. Ани. Jinai Она senai как išėjo iš kūno, bet jos такая прицепилась Anios что laukia ли, randasi. можно Jinai сказать. prisikabino prie jos. А вот O если jeigu мама mama Valentina Валентина сейчас apreikš, проявит, ką что mama мама sako? говорит? Mama Мама apsireiškia. проявилась. Tai ne Это не mama, мама, tai это kažkokia tai. какая-то то ли Tai прабабушка, prosenelė то ar ли teta. тетушка. To- Ну, такая Tokia nepaprasta. непростая. Мгм. Что-то. Ну Bet вот если jeigu ей задать užduot вопрос, на klausimą, каком kokiu основании pagrindu, ты, тетушка ar tu или teta, ar tu бабушка, senelė, тут kodėl tu околачиваешься, būni laukia, Anos? прожила свою жизнь, Pragyvenai savo дальше gyvenimą, eik savo давай keliu. свой. Не Jinai надеялась, что ее никто jinai не tikėjosi, kad заметит, и nieks она jos дальше nepastebės хотела ir dar подцепиться toliau еще и norėjo к prisikabinti prie ребенку Anos Ани, vaiko. но почему-то не девочку. Bet Была бы dėl to, kad девочка, прицепилась tai бы. nebuvo ne mergaitė, bet jeigu būtų buvusi mergaitė, būtų prisikabinusi. Что за Kas per такая giminės история? istorija, kas per gliukas. Вообще Labai странные keista вот giminė. это по Pagal папиной линии tėvo liniją получается. gaunasi. Buvo Была tokia такая у них moteris, женщина, jinai она visiems, всем, ну, в общем, она должна была jinai передать свои turėjo perduoti умения, savo mokėjimus, а почему-то o передать kažkodėl не perduoti получилось. nepavyko. Но в Bet поле laukia цеплялась. kabinosi. И она прям Ir даже dabar Ане jinai tiesiog ir снилась. Anei sapnavosi. И даже во сне Ir предлагала что-то там, яблоко, еще что-то. netgi Возьми, sapne возьми. siūlė obalį, imk. Мгм. А она кому-то O jinai должна передать. kažkam tai turi perduoti, ar Чья она kieno jinai представитель? atstovė, Слойка. kokios struktūros atstovė. Ну, Tai это магическая, maginė демоническая demoniška структура. struktūra. Ну, выходим. Ir проявляем apsireiškia, собой. pasižiūrė prieš save, Показывает Ane Ане dabar. сейчас. Тоже нарушает Tai irgi tau pažeidžia tavo valią. на основании, что ты свободная энергия. Tuo pagrindu, kad tu laisva energija, tavo pasirinkimas laisvas ir veik dabar su tais
Так, как ты su считаешь, tais Дмитрий? tarakonais. Taip kaip tu skaitai, Нужны тебе kaip эти skaitai, kaip reikalinga. Ar знания? reikalinga jų žinojimas, Нужны. ar mokėjimas? Ne, nereikalinga. Jinai Она видит mato kaip какое-то kažkokią, прямо какое-то ant хобби в kažkokio, моменте, ant бабки, kažkokio kalno все вот эта ta struktūra структура такая. randasi. Ir И dabar, сейчас туда ir прям dabar tenais заливает užpila свет. savo šviesą. И это Ir туда же ten pat отправляется, jinai забирает paima эту iš свою savo likimą, судьбу, которую iš она tos пыталась менять raganos ir свою siunčia такую tenais pas juos. световую Ir, сторону. А все остальное ir отдает ей. visa kita, kas И negera, вот jie эти atiduoda, o visas šviesa, tas странные keistas būsenas состояния, и вот эти ir непонятные nesuprantamas тоже какие-то. pas ją У меня toks такой momentas момент вот с этими su tuo всем, lūžiu, kaip как kad из iš времени laiko ее ją вытаскивают, ištraukia, а o потом paskiau обратно atgal раз vėl į одела, и kūną она уже упала и įdeda. лежит. Ir То jinai есть nukrenta ir guli. она Jinai даже net не nesuprasdavo, осознавала kas ничего tai su ją происходило, kas как su ją бы, ну vykdavo. вот, как можно было это Kaip taip осознать galima buvo мозгом. su smegenimis suprasti. И вот Ir эти вот toks выдергивания постоянные в какие-то параллели, ištraukimas į kažkokias сейчас paralelės, уже a ne отбирают viską эту nuima. бабку. Ir tą bobulę. Не Ir всем visiems дает duoda informaciją информацию per по роду, giminį, visai duoda informaciją. Mamai маме duoda. дает. И расчищает, Ir расчищает свое išvalo savo пространство. erdvę. Кто-то сейчас Kažkas есть yra в dabar поле, laukia, вот внешнем išoriniam поле, laukia. так скажем, кто Kas нам хочет mums предъявить, что мы не nori pasakyti, правы, kad mes что мы neteisim, kad что-то kažką mes делаем darom не ne так, taip, что мы kad mes будем atsakysim už отвечать tai, за это. Вот kad такие dar вот kažką. какие-то писклявые Kažkas, гоблины. kažkas, Кто-то нам что-то kas хочет nori mūsų угрожать, что pagazdinti. ли. Кто это? Kažkas toks yra, Какой-то kažkoks yra senelis, старичок, baltas, беленький такой седой, на большом обложе. pražylęs ant didelio debesio. Ну, Nu давай ir dabar объясни paaiškink свои savo действия. veiksmus. Сказал раз, Pasakėjai говори два. vienas, pasakyk ir du. Только на чьей энергии? Tik tai ant kieno energijos tu tai darysi. Мгм. Он каким-то Jisai su костылем kažkokiu tai машет, pagaliu пытается mojuoja ir bando объяснить, paaiškinti, что он сейчас собирает kad jisai большую renka didelę армию armiją. вот Tokių этих религиозных religozinių фанатиков, так fanatikų. скажем. O А вы jūs постоянно ištraukite pastoviai вытягиваете pačius самых geriausius iš лучших. to. Он Jisai представитель чей-то или сам по себе? atstovas kažkieno, Он представитель ar jisai pats конфессии savęs. религии. Jisai atstovas religinės konfesijos. Bet Причем там ten nėra не skirtumo, разделение kokia на tai разные religija. названия. Там Ar ten мусульманство, ar иудаизм, kokie христианство. krikščionys ir musulmonai Он как ir одно judaistai. целое. Viskas Как vienas bendras egregoras. Ну, что ты Tai ko tu dabar siunči посылаешь? Говори, savo senukus? мы даем тебе Sakyk, mes возможность tau высказаться. suteikėm galimybę kalbėti. Jisai sako, Он kad говорит, что dabar сейчас борьба vyksta kova. идет, Ir и jie они собирают renka armiją, o gaunasi, kad получается, что kaip, когда kai люди žmonės освобождаются, но в šviesos следующий момент sąmonė, они kaip prisimena вспоминают save, себя, jie они выходят išeina, вообще из išeina iš каких бы то visų ни было žaidimų ir и pas у него jį не хватает, neužtenka так скажем, potencialo потенциала для kovai. войны. Labai Очень įdomu, jis интересно, pasakė. он сказал, Jisai идет pasakė, борьба. eina kova, Понятно, eina, что suprantama, они kad jie kovoja. борются, а кто их O kas, противоположная сторона, кто o kas поддерживает их борьбу? prieš juos, kurie palaiko jų kovą. Jisai rodo Показывает didelį tokį большую такую energetinę энергетическую struktūrą, которая вообще какой-то kuri межпланетный характер носит. tarpplanetinį charakterį nešioja. Jinai, Так скажем, jos ее tikslas цель
эту планету tą planetą заселить, užkariauti завоевать, но ir apgyvendinti, не bet, войной, bet а ne karu, завоевать o, биологическими o странами, užkariauti естественными существами. biologiniais Вот keistomis сейчас я būtybėmis. хочу уточнить, есть Ar вот эта yra šita конфессия konfesija, со nes стариком, это yra ta религиозная, а есть konfesija где-то su tuo межпланетное что-то, senuku, которое o ходит yra они друг с другом борются или tarplanetinė одно и то же? struktūra, kurie Нет, они друг с другом jie не tarpusavę бороться. kariauja. Taip jie Тогда получается, tarpusavę с этого vienas su kitus, пространства и боритесь vienas su kitu kovoja. Bet tada išeikite iš tos erdvės ir kovokite ne žemės естество планетарной lauke. волны, Jūs išeikit ir нарушение свободы į, воли каждого присутствующего, į кто kitą erdvę. применяет Jūs, эти игры, тоже является информацией, которая jūs, сейчас jūs pažeidžiat mūsų laisvą valią ir už tai mes dedam tą informaciją, kad Сейчас я предлагаю повысить свои visi вибрации, žinotų. свой Ir mes свет, aš siūlau pakelti savo vibracijas ir prašviesti visą tai. Yra, kad aš nei su tais, aš išorėje nuo viso to ir aš esu energija. Energija buvimo pagal savo norą, pagal savo pasirinkimą. Ir dabar informacija eina, kaip kad Žemės rutulį apvelka. Ir visi, kurie šviesos sąmonę priima į šitą sąmonę. Kaip aš nenorėjau į Izraelį išeiti, bet ir ten duodam informaciją. Опять же, вас никто Jūsų не nieks, осуждает, но вы заняли места nieks jums nieko других nesako, bet jūs užėmėt vietą kitų atstovų laisvą valią. Dabar visa planeta, visur žmonės, kurie gali priimti šitą informaciją. Kaip dabar planetos ašis ar priima šitą informaciją, kokią pas ją pulsaciją. Jinai tiesiog viskas verda tenais. Jinai keičia savo magnetinių laukų kryptį. Jinai bando pertvarkyti visą tai, kas randasi virš planetos. Per tektoninius pakeitimus. Jie kaip kad visą išbalansavo. Ir dabar išreikiuokim lygiai, įveikit centrą, užsicentruok ir pradėk pulsuoti būseną laisvės ir džiaugsmo. Kūrybos laisvės, kaip raminimo. Ir kiekvienas išeina į viršų informaciškai. Iš visų, kaip ir kaip ekrane užsikrauna planeta, įsidėsto. Ir kas su tais dviem kovotojais? Jie aplamai kažkokie tai. Iš tikrųjų, kaip du virusai. Taip ir yra. Jie atrodo kaip tokie rutuliukai su kojytėmis. Ir visai maži, nedideli. Dabar žiūrime lemiamą fazę jų kovos, bet tolimoje teritorijoje. Kas iš to išeis? Jie kaip susijungia į vieną
vietą их там su, su, внутри su, трясет. vietą su kojytėmis ir Потом их paskui pradeda visą tai засасывает drebinti ir viską į juodą skylę viskas patenka. И вот туда Ir, же все с планеты, ir все эти dabar ten, ужасы, kai sudėkime viską nuo planetos nuimam, visas tos взрывы. bėdas, nelaimės, visas baimės. Проявляем Аню, Apreiškiam что Anę, она ką jinai. И она Ir jinai įsilaisvino высвободилась iš от to этого egregoro. эгрегора. какие еще эгрегориальные остаются Kažkokie возможно dar помехи. agregoriniai Матрица trukdžiai lieka. меняется Matrica сейчас. dabar pasikeičia. И она Ir отключается jinai от нее. atsijungia nuo jos. Ir tas keistas Странное, ну так скажем, sveikato правоохранитель. apsaugos Хочется тоже от этого egregoras эгрегора norisi полностью visiškai nuo jo отключиться. atsijungti. Тоже как поймали Toks бабочку в свои įspūdis, kad сети. pagavo drugelį į savo tinklus. Jinai Отключается, atsijungia всё nuo тихо, tų visų диагнозы всё это nuo visų стирается, diagnozių, все какие-то их visi jūsų направления sritis, visą tai убирает. nuima. Вот тоже Nu, здраво tai irgi охранитель. šiais Охрана здоровья. sveikatos apsauga. Ir Получается, čia tai здесь gaunasi, наоборот охраняют здоровье gaunasi человека. atvirkščiai, kad saugoja sveikatą Не nuo допускает žmogaus, jie человека neprileidžia к этому žmogaus prie tos здоровью. sveikatos. И вот Ir сейчас, dabar, если jeigu grįžti вернуться в į tą этот segmentą, сегмент, в этот į tą вот egregorą, эгрегор, а ну-ка, o как сейчас Аня kaip заберет dabar эту Ania paims tą sveikatą iš jo. Да и Ir, тоже все. ir mes visi, Каждый kiekvienam duodam informaciją, kuris pasiruošęs. Jinai rodo kaip, показывает как большой kaip какой-то tokia didelė чан, inda, где такая kur tokia белая baltas жидкость. skystis. Они туда Jie, ее jie собирают, ten сливают. surinkdavo, pildavo ir dabar Сейчас kiekvienas каждый gali может прикоснуться prisiliesti prie jo так как ir рукой и ranką забрать ir paimti свое. savo. Тысячи Tūkstančiai приходят и забирают pasiima savo свое sveikatą. здоровье. O А šitie эти reptilijos, kurios которые visą tai это sugalvoja, придумали, они jie вокруг aplink этого tą, чана пытаются aplink tą бегать. indą Не bando отдать, lakstyti не ir получается netiduoti, у них. bet nieko jiems nepavyksta. Ну вот то, что Ir самое страшное kas для этой baisiausia tai структуры государной, parazitiniai не struktūrai. то, что человек там даже выздоровеет, а что он вспомнит Ne tai, себе. kad žmogus ten Информация, вот они pasveiks, o сейчас taip, взяли kad, там дороже золота. Она не имеет, tai kaip čia, она kad taip, имеет kad jinai, пробуждение, kad jinai paims, чтобы ее o закрыть, taip, они впихивают ir jie, kad ją ложную uždarytą, информацию, tą порабощающую через informaciją jie информацию, uždaro, jie они же и daro закрепощают, melagingą переняв informaciją сознание, то есть через другого. ir tą informaciją per kitus. То есть информация Tai это yra тоже informacija, некий kuri yra как вот есть kažkoks стихии, eteris, kur yra эфир это основа любой стихии. eteris. Получается, Tai yra информация это основа informacija любой энергии. yra svarbiausia bet kokios energijos. Вот когда ты выходишь O из kai tu своей, įeini į savo, ką tu что dabar ты matai, сейчас видишь, Marina? Марин? Kiekvienas Каждый paima забирает savo свое ir и išeina выходит iš вообще šitos из этой struktūros, структуры, iš из šito этого egregoro, эгрегора sveikatos здравоохранения. egregoro. Ну, тоже Ir запускает mes dabar, завершение, кто kas norėjo, вышел kas в išėjo, эфир пространства, dabar это завершение užbaigtumas yra охраны здоровья. to egregoro sveikatos saugojimo. Мгм. Что Также еще? по всем параллелям зачищает. Per visas paralelės ten išvalau. И вот Į свои savo geriausias совершеннейшие versijas можно reikia забрать через paimti репликантов, per replikantus, или как ar она kaip jinai делает, daro, где она kur jinai здоровая, с крепкими костями, руками, ten ногами, с крепким
kur jinai pasiima visą tą energiją ir Забирает. kaip Оно даже как sveika, graži, фотографиями jinai размножено везде. paima Все tas эти fotografijas, jinai фотографии kaip išdalinta, jinai sudeda į vieną vietą ir pasiima savo potencialą, savo свою aktyvumą, активность, sveikatą, здоровье, vystymąsi, развитие, realizaciją реализацию paima. забирает. Кстати, Dabar вот сейчас norisi хочется особенно из iš своего savo lauko поля отпустить фантомы всех, с кем сама Аня работала по рейкам. atiduoti fantomus visus, Где-то уже им su дают kuo Aня dirbo специализацию с ними. reikia ir per tai susirišti su jais ir duoti jiems informaciją. Прям Ir каждого kiekvieną jį применяет, apreiškia и с этой своей ir su savo tą учительницей mokytoją irgi тоже. paima. И все, Ir с кем они visais, su работали. kuo jie dirbo. Мгм. Полностью Tiesiog прямо atjungia. отсоединяются. Ir И einam идем į gimimą. в рождение. Įeina Заходит туда уже с новым кодом į gimimą su своим savo светлым. nauju kodu šviesiu. Duoda Дает informaciją tėvams. информацию родителям. Просветляет Prašiusi детство. vaikystę. Там Jinai всегда tokia visada такая buvo aktyvi активная ir и ją всегда ну, как-то шалости даже поощряли. kažkur netgi palaikydavo. Вот этот период Tas periodas взросления. augimo И вот этот ir ранний брак ankstyvas тоже vestuvės, vedybas irgi prašviečiam. проявили Apreiškime уже vyrą, неважно, nesvarbu, что kad jisai ne в kūne. теле. Сейчас элементы Dabar galima можно elementais менять. apsikeisti su juo. Аня Aня свои savo paima, забирает, а o jam ему его atiduoda отдает. jo. И также Ir сыну дает taip pat ir sūnui duoda информацию. informaciją. И прям Ir taip po постепенно truputį рассветляет все prašviečia события visus своей visus savo жизненные. gyvenimiškus Вот эти поиски, įvykius, o tos метания. ieškojimus, tos blaškymus. Постоянно она Jinai думала, что в ней Jinai что-то pastoviai не galvoja, так, kad она jinai какая-то не kažkokia netvarka, такая. kažkas ne taip pas ją. Это все Ką dabar visą tai jinai išvalo, очищает, рассветляет. prašviečia. Ir Это tas тот momentas, момент, kaip когда она pirmą первый kartą раз упала. nukrito. Ее реально как Ją выбило realiai kaip į наверх. kažkokią kitą realybę Прям раз, как будто бы вот закрыл permetė. глаза, O открыл уже. kaip kad užmerkė akis, atmerkė, o Такое jau guli. ощущение было вообще Jinai iš vis непонятно, nesuprato, что kaip произошло. tai įvyko. Сейчас Dabar вот tas этот momentas, момент прям полностью momentas перезаписывает. visada perrašom, pilnai perrašytas. Потом Ir это po to tas Светлана, Svetlana, её tas муж. vyras, Вообще visa все то, tas, что kas она atidavė, отдала, visą tą, ką jiems atidavė Ане, Светлане. Svetlanai ir Всё Anai, это viskas возвращается grįžta через такой per поток мощный, galingą, как kaip благополучие, per tokią здоровье, srautą, kaip laimė, kaip счастье. gerbuvis, kaip sveikata. Мгм. Ir И вот tie эти visi все momentai моменты трудно sunku было, buvo, тяжело. nelengva.
nervų Нервная sistema система netgi даже не справлялась уже. nesusitvarkydavau. Все их перезаписывать, Visus потом perrašo, опять в paskui эту vėl ситуацию с situacija переломом. sulūžė. Опять выбивает, опять Vėl perrašo ir vėl перезаписывает. Прям стирает. ištrina. И Ir третий раз, trečią ну kartą вообще jau уже kaip как бы все прям ištrina. стирает. Вот то O ta эмоциональную emociška себя, save, которая kuri nuo особенно 19 когда metų как бы susiformavo, сформировалась, как можно kaip ее galima ją performuoti. форматировать? Да, Taip, tokia, такая, как постоянный kaip сгусток боли. skausmo, pastovus skausmo rutulys. Просто Kaip хочется как norisi, kaip фантом fantomą tokią išimti вытащить iš из savęs. себя. Мгм. Тварь, Ir которая ta, постоянно ne, kuri страдала, pastoviai, переживала, kuri плакала. pastoviai pergyveno, kuri verkė. Причем Bet вот dabar, она kaip сейчас как jinai говорит, я sako, aš же dabar это все viską от taip души iš поэтому meilės dariau, делаю. То есть iš всем sielos. этим людям Visiems реально tiems доверяла. žmonėms, visais tiems žmonėms tikėjo ir jų Направление. kryptimi. А они O так jie полностью padarė tokį, сейчас выстраиваем tokį свой поток, lūžį, o dabar свое įstatome, равновесие. padarome savo Это tikėjimą, очень savo, важная энергия любви, то есть энергия savo, творения. savo energiją kūrybos. Да, Taip išrikiuoja. выстраивает. Мгм. Да, раскрывает Jinai išplečia save себя. ir einam į momentą dabar. Мгм. Световые тела Šviesos kūnus проявляют ауру. apreiškia aura. Все перевернуто Viskas вверх perversta ногами. prieš atvirkščiai, Перестраивает ее, perstato, восстанавливает. sutvarko. Всех пускала Visus в įleisdavo į свое savo поле lauką от доброты per savo душевной. gerumą. И всем по Ir, кусочку ir себя visus раздавала. po gabaliuko, Сейчас po убирает gabaliuką save еще dalino. раз Dar kartą негативные visus страхи. apreiškia ir antipasaulį, Вышвыривает оттуда išima visas переживания, baimės, išmeta какие-то pergyvenimus, взрывы, emocinius sprogimus, какие-то kažkokias истерики, isterikas, все это visą tai išvalo. вычищает. Ir užpildo šviesa, Светом, sveikata, здоровьем, ramybė, спокойствием внутренним, vidinė гармонией. harmonija. Ir eina į fizinį Физическое kūną, тело. rodo Показывает kūną тело kaip, как на экране kaip компьютера ekrane такое. kompiuteryje. Tokį, kaip, Когда kaip строится, statosi žmogus. человек Iš pradžių сначала kaulai, кости, paskiau потом raumenys, мышцы, и ir вот po to так po truputį, постепенно. kažkokia Каждая kiekviena система, sistema, и вот она показывает jinai rodo костную savo структуру. kaulų sistemą. Toks Такое įspūdis, ощущение, как будто у kad, нее верх тела kad отдельно, viršus kūno то есть вот atskirtas nuo pačios kūno. как-то Kažkaip это taip keistai смотрится žiūrisi. странно. Visos Вот tos эти все sistemos, системы, kurios которые turi должны работать, питать maitinti organizmą, организм, вверху viršui отдельно работает, а atskirai, o ниже apačioj совсем по-другому. atskirai. Nėra Нет bendro ryšio. взаимосвязи вообще. Ir Сейчас dabar она jinai выстраивает прям po постепенно, truputį постепенно своим savo šviesą светом viską изнутри, išrikiuoja. четко, позвоночник, Tiksliai stuburą, начиная pradedant nuo вверх, apačios į вверх, viršų, į вверх, viršų, į вверх. viršų. Išrikiuoja. Выстраивает суставы Savo тазобедренные, sąnarius, выстраивает kaulus кости вот самих išrikiuoja, кости таза,
sėdmenų kaulus, ноги, kojas, коленные суставы, kaulų голеностоп. Прям вот sąnarius, как, kelių sąnarius, как на 3D kaip принтере печатать 3D светом. printerio su šviesa, Выстраивает su ключицы, šviesa spausdina. плечевой отдел позвоночника, Išrikiuoja ключицы, плечо, предплечье, išrikiuoja кисть, ребра, kaulus, сам череп pečius, тоже. kaukolę, Прям viską восстанавливает светом šviesa эти все швы, sutvarko раскрывает, расширяет visas их, tos, запускает туда энергию. kur susiūta, sutvarko ten energiją, užpila, Везде visada запускает суставную užpila жидкость, свободно циркулирует по телу. skysčius laisvai pradeda tekėti po kūną ir Такое raumenis. ощущение, как Ir будто toks сами įspūdis, мышцы, kad они patys как raumenys jie kaip так закостенело, sustingę, они неэластичны, они не держат nelastiniai, кости. nebelaiko jie. Вот эта мышечная Vat костная ткань, raumenų такая, sluoksnis pasidarėsi сейчас туда запускает tokia свет, prям neelastinga. Dabar эластичность įpila восстанавливает, šviesą, užlieja šviesą ir мышечную kad būtų подвижность, aktyvesni, активность, aktyvus, elastingi, восстанавливает kraujo кровеносную sistema sutvarko. систему, Per все сосуды, вены, arterijas, venas, артерии, kapiliarus капилляры, ir limfa. лимфатическую. Tiesiog Прям очищение выпускает эту лимфу из организма, прям išvalo очищает limfą į organizmą, tiesiog išvalo. все Ir visą лимфоузлы, limfo, очищает и под коленями, и limfas паховые, išvalo и ir, под мышками, ir kelius, ir на шее, sprandą, под челюстями, ir прям всю visą, лимфу прям visą limfą pravalo прокачивает, kaip как su насосом. paspaudimu, kaip su siurbliu išvalo. Мочеполовую Šlapinimo структуру sistemą visą, проявляет, kepenis, почки, очищает надпочечники, antpirščius, а женский вообще она moteriška вся dalis pas ją aplamai, pas ją visa закрытая, uždaryta, вся visa женская moteriškumas скомканная sujaukta какая-то, kažkokia. Išplečia раскрывает moteriškumą, женственность, распаковывает. išpakuoja. Все Ir кожные visus, покровы восстанавливает, шрамы visus убирает, odos sluoksnis sutvarko, visas visus желудочно-кишечный тракт прочищает, susirgimus, virškinimo sistemą, bronchai, легочную систему plaučiai всю очищает. išvalomi. Ir nervų sistema. Tiesiog iš naujo susitvarko. Tokia jinai atrodo kaip tokia, kaip viskas, kas šviestų, kaip kad tinklas, bet būtų viskas suvedintas ir dabar jinai viską tą tinklą iš naujo visą perdaro ir išrikiuoja. Биологический возраст как Biologinis, biologinis laikas, kaip pas ją dabar apsisprendžia. Dabar jinai rodo, jai rodo kažkur apie viską išreikėjo, kad būtų kaip 30 metų.
Visi все procesai процессы atsinaujina. Išsirikiuoja выстраиваются прям maksimaliai. максимально. И Ir гормональный фон harmoninis перестраивается fonas прям на persėtų восстановление, омоложение полное. atsinaujinimas, atjauninimas naujas, pilnas. Norisi tiesiog В квартире butą еще прочистить išvalyti всё. visą. И Ir момент mamai дать duoti informaciją информацию apie на Valentyną. Ну, выведение. там, где нас Ten, kur родители jinai жили, su да, tėvais gyveno, taip. Išvalo visą очищать erdvę. все пространство. Kažkokie tai Прям kaip как рыболовы ищите какие-то žvejų tinklai на mentaliniam ментальном lygyje. уровне. Убирает, Išima juos, išvalo. зачищает. И Ir mamai маме duoda дает informaciją. информацию, тоже Taip pat рассветляет prašviečia прям visus все комнаты. kambarius. Ir И вот savo свою собственную asmeninę savirealizaciją, самореализацию, kur jinai где она sveika, здорова, aktyvi, активна, где она kur jinai прекрасно puikiai себя save jaučia. чувствует, Ir savo свой доход раскрывает, finansus прям išplečia расширяет его. ir atskleidžia. Ir išrikiuoja Выстраивает ход событий, где įvykių eigą, она kur jinai не nesėdi сидит namuose, дома, kur где она jinai общается su žmonėmis bendrauja, kur где jinai она sveika, здорова, где kur jinai общается bendrausia с su мужчинами, vyrais с ir moterimis, женщинами, draugais, приятели, какие-то kažkokie santykiai взаимоотношения naujai. новые. Прям вот поле свое Tiesiog lauką раскрывает. savo, А то как в какой-то savo коробочке išplečia ir находилась. taip radosi kažkokia kaip dėžė, jinai uždaryta buvo. Прямо идет Ir во eina į внешний išorinį мир. pasaulį. Tai gerai. Ну да, рассветили. Nu, prašytėm erdvę. Dabar grįžk, Marina, įjunkite Включайте mikrofoną. микрофон. Kaip jausmas? Ощущения. Mano toks jausmas, kaip kad aš šventė. Ну, хорошо. Senai tokia nebuvo tokie džiaugsmo. Да, Информация, информация, конечно, многогранная здесь. įvairiapusė. Но мы дали Reikia маме prašviesti. информацию, для мамы нужно отдельное время. Mamai вообще. davėm informaciją. Как за двумя Mamai зайцами. reikia Мы дали маме информацию, atskirai зачистили dirbti. пространство, и даже не один раз. Mes informaciją davėm mamai net ne vieną kartą. И мама сама там уже Mama может pati тоже gali save рассветиться. prašviesti. И родовую программу Ir убрали вот с этой giminės стороны, programą решили, nuėmė на маму su тоже tą действовало. senę. Tai irgi Ну, вы veikdavo. напишите, как у вас будут Ir дела, mama, и всё хорошо. jūs mums rašykit, kaip jums reikalai, По поводу kaip jums sekasi, публикации. kaip, Публикуем. ar galima publikuoti. Остается. Aš ne prieš, kad publikuotum. Да. Jeigu kam nors tai padės, o gal kažkam dar padės. Но Актуальная актуальная тема. тема здесь, и вот это, что сейчас O tas, столкновение kad этих, susidūrimas tų dviejų как бы, противоборствующих действий. prieš Кто-то хочет kažkas хочет в nori, религию народ nori į опустить, religiją кто-то žmonės traukti, o kažkas nori į биологическое biologinį изменение. pakeitimą. Вот они Ir jie друг dabar другом схлестнулись. susikybo tarpusavį. Nu tai ką, Ну, gerai. хорошо, тогда Dėkojame благодарим Jums вас за už эту pasitikėjimą, idėją. Да, švieskit, светите. iki pasimatymo. Visą geriausią.